na obi obodua bia no ka hunu se onye kristoni onye kristo so ubodua onye kristoni se ubodua wo ye bayifo o kristoni biara anase wiase ni bi obebodua bia no o ye bayifo na wasema wudina so dia bodua ne se yasema edimu se ade na nkakuna ye wono eye ya a nkakuna ye na adwe se wono do nye na adwe kra po se wo jai obekọ so ade diu koti se wa mu benu hu kra Papa Shonko eba tuma GH efide kan say eso munia ban na ama owusa eni na meti adwaste ya na ye ensema esi ewo oman mu na edi so say ye ka ne edom musiko no enonti eni esi enkonya se na ebusuafo for quite a while na wo hwe ye man mu a enkofo dodo na ena afa eduabo ede ato om ho so asese asem bia nya sipe na wo matam nkosua ene eho ensa na tese wo mu bobo ahom edin ensuo din na tese ye de jinkofo na ni niemu no ye hu se eye politicians ye bi amayokofo mdom wagim asofo do mo wagim ordinary Ghanaians no eso edo mo wagim obi nya asempe wo pentem krapa nya atentene e de ama no wonti bo wanu atam enkohua ene nsa no na social media no obodua chechre nsem ama mansan so hu se ade a ekoso no no e yo how the man atese how no enti ene wo tu sa anamo no na sesi ade eye NPP penipa abeto dwa se wato na nanu e won se de meka eye Sir John former Secretary General ma NPP amayoko no beto dwa se wo no ensempi ene epie afani wo no ho ebi allergy say COVID-19 bi ene ema no efi atasifo asasimu ebi so say dabi video bi wo ho aye evidence aye gina wo say ebre bi a etwem no enkofo bi a wo mu fi seshuju aboso wo mu eka hu bomu ekonso bi ano ekobo papa yi dua kan sema kese edo owo so eto no so enti eno eno mu se ne susu anso edi aba papa ne so ama no ahwe ne kwa na ye nka se asem no eye no kra but ye gina so aka se bibi say esi na video so ewo ho eno nti sa ensem we ene de keka hunti ya to nsa edi afre eye osofo a oyo di for ne din ede Prophet Bernard Essien say asem won bra no mema emu enchiremu emagana for yentimenti asese ade yenim se ka Ghana enke Christopher eman na so ase de duabo no ede ne wagemu obi a bodua ne bi die mpa na ekoso exchange bi ene esi e wo homa fuma na se die mpa ene esi wo mani oni to jebre enko bebia Prophet Bernard Essien woda eye Holy Ghost fire and prayer ministry ano e wo ha se oni e betwe nkomo yi nti chan ho aba Shonko ever to my GH. Beju sumini aba. Odi for bia boko. Nyame ada roma ye hu den secretary kronkron no. Asi eshi ayache. Eshi ache pa ye kokan ye hu se kakra won kronkron jem. Se bi si ade bia tete eja bia so pa. Aso den ba. Be se nyama na be nyama yi. Oh ye de be se obonefo ne niema. Odi for yanko nsem no so. Odi for NPP form penny for ibi one former general secretary Mr. Nidia Kasa say wo ha Mr. Kojo Owusu Efriye Nidia dodo na ade ni Sir John the tian ne say was to nananom e won sedo na ebi mu keka say yare ebi mu so ka eduabo odi for otensem yi ohun ni say me da too much GHTV crew for ni nyina ase ene motiefo o ma mo hwe ye free akirichiri ne bencheye oba pa me da wase ye ka duabo a ehun asem ye nka wiu dimo da duabo an ye friend mulek abaifo abosomsomfo entafo yifo nkunyafo wo mu nyina suma odana no ye friend mulek na oye busum kesi bia na niya den osanso ye dimu na obi obodua bia no ka hunu se onye kristoni so ubodua onye kristoni se ubodua wo ye baifo o kristoni bia la anase wiase ni bi obebodua bia no oye baifo
na wasema wudina so dia bodia ne say asema edimu say ade na nkakuna ye wono eye ya a nkakuna ye na adwe say wono do nye na adwe kra po say wo jai obekọ so ade diu koti say wa mu be nu hu kra twa hu afi nu hu na eno no wudina so ka say dabi semiye hwehan e chiru kakuya wo de menya mapa no e ko bebi ana say wo fa me kwase anti me gina so e de abọ ne dua no na ni be ye wo mu ne say Bible say for akwan share ade nsa no na be ye say uye o Kristo mi o Kristo wo fom me a me de chawa e kire se nyame etimi mu Kristo timakoma mu so what you say obi a obodua obi a oja aware obi a memfa se de Bible ne keka kan no obi a memfa se ne ni brade o mu nyom ya abaifo o mu nyina ya abaifo unse kire wa adwen kakra ma me kire kire okay, in Isaiah chapter 57 verse 3 eba bepem 9 make in kakra me kontem etifia sam o se oman ne bra bone hwede ye koso oman ga ne hwe bra bone pa oman yatim so what you say make in kakra o se na mo de mo ntwemra oba abaifo ma aware sayefo ni odwamammofo asefo hwan hu na mo gro na hwan hu na mo kyerɛkyerɛ manum na mo twe mo takyerɛ mamu enye no ne mrato ene atrofo ma ne mo ana mo amanusu yasie ewo abosumunua ho enua from nyina se na mo kunkum mofra esubonhwam abotam papa yase osi esubonhwam abo turuturu na mo chefa wo osi eno na o chefa eno so na wo hwie nsa ye ka se hwie nsa obi akwakoto snap no wafa akukonkosua na ode abo ade so wo hwie nsa obo sa dua na di mo efra no mulek no obagi duabo no so what you say abusum nyina samo mo koma sa di mo efra no mulek no so what you say e Kristo fo mo pepe Bible kenkan yo se o ben chokroku na ben nyame a na asam ne de o nante ma men kenkan kakra ti nsem o se eno so na hwie se na de waye ye die egui yenum so na mebo badu ana Kristo na kasa no o Kristo nya otimi kobo ni nuadua o wi aba betina so dem se mi yo gidi ni mi yo Kristo ni o ye papa na odifo mi ntwe wano nsi boni o but bibisa enkofo di nipa boni e wo wiase ebi wo ha odu asem meko police station oh papa yi ha mi o tete me meja pade waje afim sem ye be ka ko brene brochna faha ye say ubere so na asem na ase ye di e di ama onwako na wafom no mum na wo no atenten no wonya bi na wo to ho ye di fama nyame wa hwe nyame anima so nyema no kwa na ekoboni obi aso ni wa wo pe atete wo na bra obi apefa huje obi apasundwe na no ti wo gina so ka se wo de wo mmo ensuo dimpo se wo ka wasem se nipa we do da ye minti me gina so se ni se ntu na babu ma e di e wo se ekoso de wa ka na ekoso na babu ma e ma wunya asundwe bi e wo hu nte no na wo be yiyo no hifa na free buy Bible say anu edi nchiri di mako esira edome enu ne ye worship okay in James nwoma no a enu ne ye worship tuntum nyame ye de kansempa enu anso no ye de dome na ade ba ko ye hu onipa ho ye tekyerema eda ye nu me fan se me say minim ahonhom a o matwa me ho asia the 7 archangels a o matwa me ho asia se obi eni me kasa bi na o ma ne hom nso na me di mu a na ma asem wo mu a me nkasa wo mebo archangel ni din me bo ni din a ebia kono so twa ne so ma me entemwara say you wo kura e instant okay so what you say but say onipa no ekọ fresh man fra honhom ekoye nkonya eye ntafo yifuo bi ase de Deuteronomy nwoma kan se onipa bi a obese bia no oye nyankopon tamfo no so what you say akwese de bia ye pese ti abaifo sem na nyame asem ma nkwan de ompeso obetie so what you say de bia me pa abaifo asem ati de bia me pa abaifo asem ati but what you say ma making kan kakra bi just 3 lines o say na people sunsun ekron so na wo de wo to mpa ehwar na ofro ko bo wafode na wo de won kai ade ni si epon apomwam na wo firi machi koyi wo ne yeso afode na wo bai mu o se na wo ni won di de wo no ano na wo pe won ne won na so what you say obi wu obi so da na obi ne da kraman premre aboa bi
so what you say ufie oma sama de amount sa abosomfo no mulek no so what you say omo sama de amount entu kinkan ba verse 9 o se wo de engutu kwan koma mulek ha na wo ma wadu hwam ne doso na wo soma abofo wachiti na omo bre wase kwa asama no enti mulek no oye demon ena wo mu nyina sanase osane kingdom of Hades asama do na ye adwuma but nyame bie nyoma bia ni so kire ba Kristofo na ye mpese de nyame asam no be ye adwuma o Kristo ni bia obodua bia wo ye baifo o Kristo ni bia wo gya aware wo ye baifo ai edu ho ai odi for adeti na wo gya aware so ye baifo na are ne nkwa unse na making kan so ba baifo mo ntwemra aware sayefo ne adwamamofo asefo baifo bia no ubie na se a ubie baifo ase a metie se me ma me baifo abeden uni ani a hu ene ye wo kwan a ye no omo dele so ati ase enti hwe ne omane ma wo Kristo ne okobodu asen o wadwe no me fa nse emu da ho okobodu asen erade se unya asem afa mo no erade obedi wa asem ama wo oro de ogu atenten no ogu atentia ena nso anya asem na akwa suman bidin ena wodi snap edi agu fom se na bedi ma asem am odi wa asem wo de wo ba betwato wo ba dabi odi for my enti ase eye se odi wa asem ne ma wuya wo ba na ndako no ogira na so edi asem no na odi ne ba betwa so dabi o se suman ni di wa asem awa wo mo penipa moja ba wa di wa asem ko wotua odwan wotua kraman wotua odwan tuntu wotua preko batu ba odi ba ko bedas batu nim spiritual thing ejumon sa na mana ka bo ba bi ni afro se o ma oba ni twa ka bo no oba fen se eti akwa sa be si wa usu biem odi for ye bi wa say Ghana ha say ye D.I.E amamreto ho Kristosumba yankofo eso Kristosum ye say Ghana for do na ye pe Kristosum ye pe Bible bibia me de nyame nanso anche nanse temu we de ekwa obi asa dane no nebutu obi apenteme di na tanfo sunkunim obi apena tenten nte se ntempa na se na asem ni si obre asem ni si no ho na opese atenten enye ne dia se no benya na sundwe enu nti wa wohwemu a die na ema dodo na adane edi asa akọ eduabom because ye nim se ye na nanom na ye sa esi na asa badiem de na ema nkofo na mane akọ ho unse Ghana yenye Christian country yenye o man we o sofo bi obeka se Ghana Christian country or your false prophet or your trufo yenye Christopher man Ghana enye Christo man e ya abosonso man Ghana ya sakro ye mudodo na akọ asori oh our statistics na over 75% of Ghanaians no ekọ asori na 75% ne kwa asori no mu bodu ya o mo hwan anfa daddy uchire unsa ye wa asori dem but ye sunu ye ban ne ye timu no enkire se nyame ma o Kristo be kwa asori ba ne nua ba be kontokwa gidi ba odu asori ma wa ye kwa kam ena Bible ne ka se omo ye mpataku ba omo de odwa homa na abutu omo ho ena omo tetete asori dem bebre na Kristo afro ba kakra bi no be yiwo 100% to 75 Christians Muslims 15% mfa say 15% ena abosomsomfo no but dodo na no abosomsomfo man Ghana sana hu no ena sofo obodua evangelist fo obodua church mother fo obodua prophet fo obodua so which is which now odi for hu say mo na mo de buy because wo hwe so ya be bia ko say ye bomb buy obi timi gina ene me mami fie for me mu si ha say na me di we bomb na me di ye we say me tu tezo obi ka say me bomb tu o pay science ni no enye mo na mo hye ase e wo oman mu me say ye be bo sunsun tu a oba Holy Ghost and fire primary school sunsun tu ye bo sunsun tu a ye timi bo sometimes ni pa no bo se ne ho ahon ye shutu a because of wo ye baifo ne ba ne nasifo nti no ye shutu a ena ne honhom obetimi abie ne honhom na ode ne honhom awura nso na oti aso de na onu tifie na de yekoso aso de mu a ohwe wa hwem oba de se ya nkyere wa uhu da se mo na mo de ba e san se
Moka ena me de me fie fo ba ha ena me yese na me bɔ mutuo na me ye de me sɛ obonsam ne sanya ma no enu na man kofo no adwen yom sɛ odabi instant justice bi ho metimi wo bi ye mbɔne a metimi de na aba ho na nte sɛ emu ho no na o ye mbɔne na me sumi twa ne so ka enu na aba nkofo tim e Kristofo no dodo tim ade sɛ omo da ne de akɔ enduabɔ no so ana unse Kristo or your righteous God okay obu atentene ne untimi nkodi bɔne na oba so dem si egbotu sutu atamu adi su pay enya aduma wankasa mo abo huntu wadome ho fruti su kopem na ase unma dia Kristo pe se ye court na se wasem edifu a hwese na judge ne tie sunsum ye court wo enukwe ye was spiritual court mi fan se wo kan duabo se ye bodua mulokan obetena se de matena si ni wa fra ofie bayie ni wa fra bosom no ni wa fra onipa na ba na bia ofie o mo nso mo bibi kakra o mania so mo ma ye witness ni amote o se de yati wo ya ni edi wa asem enti duabo na nse na duabo ni benya no spiritually ye nye di wa asem ansa na bosom kese na makwan se wo ensu a ebo ni bia fefa akade ne ko kanipa no ntofom what you say but enti na Yesu Kristo ka che se ye bedi na chia ye nante honhom se unanti full spiritual sa ni ma ba ku 37 na Yesu ka se ye nyai na onkonko se ka se ye nya na ontimi ntina ye mu no ontimi nya ye bodu ye benya ene ye bodu ya tumi ni na momframam ena tumi na oba onche na wo se oba wo bofo ogina ho busa ne sa da nti ena wo nsuman wo ba me ba we ho ena mo nkwase asema ye penti ene nyoma boni a ye nti wo bon se tumi ne ye soma no a oba isansa wo bambofo ne ye bofo no ni ho spiritually oni ho enti e to akobu sa bo wo bon so bi ti dem anu obofo se bram wo ba fin se yare ye ba cha tusunsu makode ye sa so what you say but hu pa sa duabo fraternity ne yi no odifo yembra eye se join asemi utimu se duabo no enye ene no mobo no wo hwe date da ho a 21st September 2018 enye na asem eduabo expiring date ni ho ana te se yebo odua na na etimi di emre pi tam bia ebenya ho kwa bia etimi ye wana ana se du emre bi so a etimi yira efi ho okay nkan Psalm 109 oh verse number 70 tifia samo se atamfo boni ni nui eduabo it take 10 years yebo honhom dua it take 10 years and any expiring date spiritually it 10 years na be take no essence ye kun a ye de oba ebi ebema na no monsa ye bema na bia obanu mu wi ebi abekona ababo asawo ebi abekona abaye wei but a spiritual thing so what you say but ebe take 10 years and san abam to bon se tibi bo bibia wo no agusue nyina me de gem obon sa ni fura obi ani afura obi anu twa ahuro obi aye kwata edu abona bi oba to mani mo mo nso ena sa wo fum nipa pachewo enu na edu aboba o Christian a Christophobe feel so proud of themselves one feel so proud ena baba enka wi o kun abrabo a wo bono Satan on shrum bible Satan on shrum bible but pure holiness kun abrabo na wo bona se otu cham no eni akode na mframam na eba na ebebo wa wo se retaliate ko eni efenu biabo no enti se Satan to akode na mframam a eni kwan se be hate uni padua esanse honkun kwa 45 ni padua no okay enti eja na edere no sa so ni ntimi mura janim ena oni padua no so Kristo ti akomanim Kristo ti mu a no weapon but ena boni ni emu kasem ni atimodin so ati ase ye kase e kirekire mu akwa ye mpon emu ewa ekwase pa odifo me se minti bibia se wa ase enu ti se wo bi abomidua na eduabo na odi abomi no me bo kronkra brabo me yetini ni for 10 years a eduabo na nkame but se 10 years na ti me mane kakra bi a ebe fault sa ade na se wo se expiring date da ho ye 10 years unse se boni bata ho a boni
bata ho a ene ye shutu arrow no a ebe kan but utina pure holiness kronkron ye omfa adwen bone nante wasase we so okay kan Psalm 30 say o se bata Awurade ho na ye papa tena asase we so na di no kore na mo wadi nkan Awurade ho so di no kore na tena asase bata Awurade ho a na obọ mpaya no weapon me kai se ye koya asori bo baabi ho asori mpani form ye 12 emu na ya abaifo obeka ne say congregation almost there 130 emu 70 ya abaifo me kwaya asori ye bom pa ye se manuma me nko a wo be confront me say wo sofo ye ma biem di for ye hu se so da enfa na free by ampa be pemne me nko asori ho bi aden so ma sisi sofo na so o ma bo na ni fura o ma sisi ni hu nyina enti wa mu ntimi fa wo pe enko me ya dan de me pe ko wura because me carry fire and me archangels no mu di me cho mu wura asori bi na demons ho a o be te say yes etiam a o be te say yes bibi carbon nioma mu me hu obi a wa yire fura boncha be wura asori dem pen ai no ne say no timi yire fi abonte be pie mu asori dem ho o ye trans o ni seven spirit a o gina ho ye bom pae na ye wura mu no peso wura asori dem nti o twini mu a na matia no o twini mu a na matia nti ye bom pae me wura fi na ye obi mu me wura me hu ya se wa yira ba be pon asori obi abusa so fan physical obi abusa so fan o se amatia deda esunya lucky asori gate nya ebusia for ensem ewo wiase ne ka se de kira ensem be to dwa ha de no enya asem ketwa enu nti ene de emre ebe ma yakwan ma de si ananso ansa ne de program ni besimema odifo de ne number atodwa nti she number no enso odifo oba pa ma menka asem wi okay si abodua utie mi ni abodua Psalm 109 verse 1 to 23 wankasa pe enchene adanchene ba akope fatu quotation ne so enko bible no sa 21 days 21 days ni du a anadu 12 o'clock anadu 12 make sure se ba bia ba ko dware no eye dwaye but edwaye na wo se kata so dware nsuo ni nyina fanche ne gu nsuo na dware ni nyina koda ubehu de ebisi mimbie bie nsam nko akiri Unyamia 0249 631 876 0249 631 876 and my number be 020 385 1633 Miss Srow me a difu a me brepa but me dantem and you by 8 o'clock the ma gym ready ma da so de be ya benya me homre manuato ebusia for eno kra no de ka okum so dantem odi for dantem timpa chomo hye no enso na mo friend no entempa na ansana wakoje na homye na ye disi no ye kai mo se mo betimi a follow to my gh ewo ye Instagram page @tumagh_ na ebie mo so no we bisa sembia wo fa enkoma ye twetwe ye hu no betimi dia todwa ewo tumagh comment section ho no mi din edina na ama owusa da se na ye besan edi enhwemu bi makramo Prophet kum chacha on se me catch wo say bomoden na hwe too much gh on se me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asonde nti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much gh be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ura